Hadin ke jengbi khubor badon we ubriu bakateng senchar khamdeng kamila di baude area kamanda jaka seng agency kabola phar ki dimanol edi sida wapsa keleng barkat ke bujimi khoboru ladon ki briu ki pasi pisa shau mantaka sing ka kshetre unailar ajar apulai kaseng HNYF kabla thwet yong di ubriu ulada wapisa ka teng agency kalau lami ahmad kila patai khobor panyathu ye ka ei ka baude ubriu ulale bal balai bolada wapisa ka hakar teng joka seng kadi ke kran jokini kini lam kaseng HNF kumjuru unio senjar khamdeng bar kilai pathai khubor hasilong pers club kam kana kalian gak chen siu pada pensyai ba kam dan menta kam dan kiti bat syua banginya syamat ban batai kani ke isu ni hawat menemen kilawan hi ni ba sensyar khandai ma lawan ko office ni banyak kenduk yang ni badila wan syamat banyak pensyai halo kata kaji kabami kateng juki jungi bandawa bisa keleng-keleng ki nagi brio de nakaliam jungi gaseng ru ngila da be shong meeting ngila da be keren be ko office pakai ga bikwa ban smutu depan hadu kanu ide shisane inde ni taiba le ngani kam nakaliam ga jungi gaseng ni ITV press ki media ban kali baru kayak apa lasha keno kadai shisha na kadai shisha kumbaga kila jui hapo kini kila tai kubar ba baladon kata ka jingdawa bisa kata teng jongawa dengan ban percaya bi baru ki media baru we ba software video ba lese kadon shakawe galandan bagi sim fushim ya ka kisim kabu ya ka teng jongawa banang banala jong hi na ngamdei bang kaba ban percaya kata tangam ta lawan file fight ngala fight kare fire lo ane kapol mau la police station kai ban iba penlong bahkan mi bet ni kerteng jong pi undai tang sisien na arsien bon sien kami ke kerteng jong pi bat rengkap katu ka di manut kabadan ya ka datarhat jong ka channel si kai ba penlong pak ban mi kata ya kata ngar ngamtip mah balik kum kami ka kerteng jong ka banung kom ngai hagas isu pa is manya dengan namut kadai ka ba kam kai ka ba shi idit kidul untuk suka ayo mah dan yang ka la pawa ko ko tengala tala kuliah ko ko pa la desa ke kutahi marmar ka tuga juga sing ala lebi shi pulit eh ngamtip na kada wayu baka wishimi kamu nakaleng juga ngalamut ngala IT yang ikutin ngala li fight ka FIR ngadam kanam pausu te ngala susah suat te minit 4 janmit utai te kala pau yang ngala i yang agak lagi urusan keluar mah te ngala kadang perlu hi ngaru nakai kata kai kala ka bawo kung san perlu kita gi brio bon sim kamu dah kita gi bi bon bawa bisa tak kita ka si atau bi don bi cing dai ko chan ba kilo ni di khot ka si tane berkaseng ni Banong banyate bat ki hindi tangbat ka SNLC tangbat ki kini ki sen bari ngamdon jingede ya kata 12 nakaleng jong phima hadin ki pile yo i untuk lami pada wapsa ka pila sim khai kan ni ha ka je kran phi ba ki pulit mo iti kong yang balasiu ka bisa kemudian bat pinsim kalau tiban pensai kan dia bat khana baki bakin itu bayo di mandol kinum siu bat nagre di kipai bar kinum sutu bakra de fi na kalian ga jongi ngabali bang hapon syamat ong fi ka wan hapo ka email jong rupang bala phun yang ada rupang lalu mesti pa kami keteng jong fi badon jadi sya tawa bisa iwi kong masa mulai bat ka ba nimla ban tip kita ikong namar ka keteng wi khem pensai re ka jad khem matai re sumi bi kam ta po ga rupang menin tina kalian ga jongi kami pat so ba kata ka jong tawa bisa ro kolong ba kami keteng jong ni kendai mo bat meni tak kataru bat ka jong tawa bisa tu ga jikno para sekei ga i details ngala puli lu nang tu marba kadang ke ong ga jing ra abor nata kadang ke pisar ong ba kilasi mo tina kalian ga jongi ilong ikwa kan kita diberi di ba shale ahdu kata pi kinwan chahmat kan mo klam ga jing klam ga jing smil naman ong shai bet baka HNLC ka dan ong shai te ba kamdan banta ado banta mener mo ada bekran basadon ki ong baik bana kalian ga HNLC kamdan banta
But nakalian kat channel siru, ndai tangan ni kam kan syukur mau tangannya. Dan nakalian juga channel siru kan nyai Deni, kan nyai Wadhi, lalamar ba ndai mami tang kerteng jogni dan kami kat tu kan ni kerteng mami. Tina kalian juga channel F min Wadhi kita. Tikinung kinung ibasyak dawa pisah nakalian kat jungi kaseng, lada kikwa kat jingerap kim dai banting kim dai ban smien. Mangingin hapan yang baik yang tahi ban Wad kita ki beri badan kiti nang yesmat. Namar kita ki belasiru kiki di ban Wad syahmat ni. Namar kacing dawa pisah teng-teng kapo yang kapos Kristo. Lembar citi. Namar ba kemdai direct kolektor kolek baik direct nak kiti beri yang deksuan bak citi. Teng-teng kemudian ni tip kumno kami akor pancing arap ni ngaseng channel ya bilang bantu buat email jong rupan ni setip yang kita tina kalian jongi menen ni lah siung ke jeng ka responsibility ban Wad kita beri ini dari bos menepat ini beri ba lawan syahmat lawan apa office ni banyak kalian dengan kata tiban pensyai lalu kataru nomor ni tak kataru lah phone ni buat ubai serman juga Chelsea ba man bat kila keren dia ke phone lembar ke phone di pasadon tina kalian ke jongi ni melak masuk tusuk kayak mana ba dawa ya kan ka pisah yang mana iru ila petai yang dia idang ke bahayeng basta mungkin ban para jungi ti filam kali khamhas ya ka ai ka ba day na ko meru lagi bahayeng basta jungi ba nai ba sencha kat kum ke press release ke bangi yo ki keno ep ba pide ka kunja kun jong ba Julius Darpang bodai ex chairman jong ka HNMC hado kan no ka jing sisa ka dai pide shan am kunja bahayeng dan ka jing itu ka ba Julius Kalau udah Mimedai dapat Pak Julius Darpang. Tapi kalau kumna kania kadi isnong nako sulidan. Ide nako sulidan kadi ba macam isnong jungi. Hadin bagi Bisa ini. Hal Bisa sa apa lama ngauti. Isu macam senang. Am kebaling no apat baki ni kibre di bakeno ep dai. Ba file complaint ki ba pa di press release kitip kita jakasa dan pi ki om ki paru bat tidur dan pi kan nomor kom ki yo bang akses yang tak tidur kan nomor kom kin bentuk beri akam daw keteng dan pi pila ban batai ni yo hidon i ai kamen suwa ne bat no pila ban batai ni Kanong ibli gawai ka rajunga kadang red ngadang kon benta pesan sinabi daya ka ayu ka tapi pulih bahaya ka kubar dadu ba ka sedang mi kan namar kabami benen kadang arajar aku bayu arjar aku yang kapur dobre te long nanta mensua apor kami berkubar teman katu napo mopar idon itai yang renjaru atau apa kubar te menta i doni so ibe hadepat kami so di bak sambal wala te mensua kadai kadai khasanlan menta kala kiu syaka apola tang menta ro ngila so thu bakate tangge kubar bakam sudah tong hadin bagi mi di khubuan mo ba Suka kan sabri aja hadin mami di khubuan mo hayi ngasam pi akan bai mai pa ki snong ki thau ki sngo kum ros mangan ki keno saya bina ki pi pensai na kum na hayi ngasam bai masam Ayo ngasem yang perlah ada banyak keren nomor email nonton kajing surat. Ngaruh ngaruh lekor tidak ngalah pasang di banyak ngaung ngapan perkata nomor kene kam tega kamar di ka kami ka kam kai no nomor kalaya akak keteng jok ki kisah di bawah kam ya ayo kalau kan banyak keren ayo itu kata begini payah lap banyak keren. long na kaliang jok hima pim sngo baki ada hadin pi lai apa ya ni sa kulit amang mi nen pi pim sngo ba kadika kamar ki beken wat nang ba ka mo ka di sa pebunam pi kana ne sa kan kan ni ni pim la kana ba baki pulen Pulen kila sistem mana? Langsung. Pulen kila sistem mana? kena kon em pi ba ni sa Ngalau lagi mana? Kan usin kila. Kan banyak ayo kita kau dan nomor nasional ini mana? Kalau sini sudah sebarang, kan ada yang bayi dua senja. Kalau kajian wan juga yang ni plus clock kena sini kalau apa, with confidence. Kalau ni udah senang juga, para juga senja kundai. Kumbal serius ke kerteng juga baru berberta gini ni. Ba lum pisah nanti letai. Kepergian bersih ada yang melanggar salam. Kum kita umpat juga. Nangi ni kum di bayi ngasam juga ba. Umpat juta ketiak pun kita minta. Pada aku yang marsnya itu kuat bani balami apa mukor. Marmar ini lalai jaga border di police department, bagi lapar di FIR.
Kadang-kadang polis tu kila simkia tabala ki angin tuat ya kini hibri ba misi se ka teng jo para jo pi. Tinimur ka akan thanda ka kam tangi kelemahan susun siap beskop ni be ni la susnap suam tu singar sini. Tentang hadin betul ke sini, hadin kinyat sini kami biar ka kubur ba kalau tuat so ka channel si yang senjar kundai. Temenin dalam ka kubur la berngam so ka ninga sengat channel yang senjar kundai. Tengi nak bilang di bayi ni langsung tu pakani ke abjima ya tak sencar kundai. Lese udan kita kimtip hendak kini kalau abjima. Tapi dah jin sukia ni lari kundu ni lafu ni presiden juga action maya fu sadon bla. Tengi lale hei bani la kundu yo 11 tu. Tapi dah jin semua sinya ya ki. Ni la kerpat ke jin iram lagi bakin ya rapan pensyai ni kini kubur sikit baik. Bauni suncar kundai datang ke jenis misuse ke keteng ke jumu, berundan bentah kini kikam kibar, inspir insmit bagi jindawa bisa kan bilang kesalahan. Tapi kunjuru ni nak yang dipaying, ni dan dia jika pat yang polis department rupa, kintuat kamplo yang kini kibru kibar misuse, ya ke keteng jumu suncar kundai, namun ba kini kita yang bilang kesalahan berkawan ajing maru yang ingin kesang ke jumu. Pada aku belajar panggung yang keseng HNYF bakal simkaya yang kini kebentak bagi para keluar bagi rapi kini kan dia kini kebentak juga dengan yang kesang juga.